Alofatu talafola Radio Samoa i lenei fo i asonga fua malola soifua manuia o si mai al whaafonga o tala o tai au. Ua whaamaunia mai siaki na whaia i kiwi fruit a New Zealand a winatu i saina le mawai o le COVID. O reporti nei na sau i le aso whareile mai saina ma ua whaamaunia fo ele kamupania le Sainsbury o le alea a fia i kiwi fruit a winatu i fafo. O le uta kiwi fruit o whaamaunia le COVID e tusa masiaki na whaia i tutonu a saina. Na winatu mai tauranga i le aso se fulu wono o aukuso, ai se fulu fitu a matatapua New Zealand le outbreak leo lo iai nei. Ua whailo fo ele pūlenga le Sainsbury o le analu e se atu le uta mai tauranga ma o se nofoanga, e le i ai se case whaamaoni o le COVID tu le community. I totonu a supermarketi a saina o lo whaatau inai kiwi fruit nei a New Zealand, o leo ua toe ave ese mai mawhata. Ai mo le kamupania le Sainsbury, o wanga i nei lana emergency management plan e tali atu ai le tala o sau, whaatasi ai malalango le malo e ala i feuta na inga ma pule ngā saina. O le ulua isiaki na whaia i Shanghai na sa waifa ai unga e negative, ma o lea na ki lia ai le vaengo tiute, ma tufa atu loa i supermarketi. Pei tai o siaki wa ta ua o second tier, na whaia i la tolo o toe whaatau ina atu po distributors i le tu malo he fei, lea na toe sa wai loa ua positive. Whaamaunia fo i le Ministry for Primary Industries in New Zealand, o le ua mai afiso o tai mai saina e tusa, ma siaki o kiwi fruit. O loo whaawau peo na mawe leo tangata la lafi tu o taawale, a toa ma ilato e tau ma whai e so sola whaana nā e se atu ma au kilani. O le pole aso to ona ina whaatu wai le poloka i Marissa, le taawale na ave inato e se tasi o loo tatala i tua i lalo wa ainga, ma ina ua mawe lea pōna so e i matua o taawale, o loo lafi ai le tina. O ila ua umanei tolu tasi ma le lua fitu tausanga, le ai ma seisi na umia se pepa whaamaunia watalia ai le soifua maloloina, le mawhai ona tu ua au kilani, ma o leana mōli ai loa e leo. E se mai mōlianga le soli o polo a inga me le soifua maloloina mo le COVID, o lo mōlia fo i mōlianga le umia o fuala au whaasaina. Ai ele anga i mātu, o leo fo ina mawe leo se whai whaatoanga na tau mawhai e alo e se mai poloka leo ono le nau, e whaatasi atu i se tasi o te alonga. Ua toe sa wai ma le whaamanatu ia au kilani, e tau si le lapata inga vaenga tolu, lea e le ta tau ona o mamao, ma whaamamalu le li o tangata o tono nofu whaatasi. Se fulu valu cases fo al COVID tu el community reportia mai ananafi, ai se fulu wono le aso to nai. I cases o ananafi e feso ta ai umale se fulu wono, se ia vanga nai le to alua o lo sa ilia le so tanga ma cases na maua mua. Cases o le aso to nai e tu sa male to avalua i la to sa iai le tu el community a ua maua i le wha mai. E se mai tangata wha maonia ua maua el COVID i le wha ingola vai aso. E o mai ananafi wa silia male 5 miliona tui wa mai a whaia i tutonu a New Zealand. O lea fwai numera e au fia le tolu tesi male 2 miliona o ulua i tui, male tasi tesi fitu valu miliona tui lo na lua. Ma ua tolu 5% tangata New Zealand wa tui e lua. A o iai pēr New Zealand i le nei outbreak, ua va aile malo e tau fia tu risi taunu umai le atunuu, e le aini tui. O lea fuafuanga o sa waile mai a saunol te mai taipale mea Jacinda Ardern i le whaasao na ulu whaleo i lato. E le i whaia tui i whaatasinga te tele. Whaailoa le Minister o Turisi, Stuart Nash i tala le News Hub, o lo ngā lulue maa ngā i le maa loe le tatau na whaia o tui o so o se tase ulu whale mai i New Zealand. Ma e ui la e leo yeini tū la fono i le nei taimi, ai o le tū leo le ao o iai, ma o lo na ia fo i lea mana onga. E se mai tangata tā whawhau taunu umai, o leo fo iwa wa aile māloi a wale malu pui ai i lato umolo ngā lulue pisinisi nei e whea ngai matu risi. I nei tā penanga i le sila aleali iso e a Professor Michael Baker, ua whailo ai e ono le te le se sa o la tonga i lea mata upu, pe a fua le i suinga wa mai a whaalawi loe le tele o kamupaniwa alele i so o se vaenga lololangi, lea o le ao lato whi avea i aina o pāsese ua uma ona whaia tui. O le manatu fo i leo le sili o le tourism industry Aotearoa Chris Roberts, lea ua tele i nā ngai pisinisi tutono o le makete o turisi, ma whaamalo sia le talia na o turisi wa whaia tui. I le mai a whailo ai Jacinda o le no jab, no entry, e le o tali tonu le taitai o le National Judith Collins o le tali lea, ma ilona iafi na ngalo e tatau i le malo na tau fi mua le outbreak lea o lo o tātou whea ngai nei. Tala muli o le tai au, ua le to iei au nanga le Sky Bus au Kilani. O au nanga nei le Sky Bus sa tele ina wha o ngā e le toa tele e anga i sa o ai le malai wa alele. Pei tai o le COVID lea ua pa ua i le whai numero o tangata whi mala ngai, ua whai ai ma le wha ai unga e tau fia loa.
Se whaiunga fo ia le I whaingo fie mana whai ai re mai atala noa le au whai ngā luenga o le Auckland Transport wha apel malai wa alele au kilani. Wha amaunia fo i le pūlenga ilo iei sa isi ala ngā tūpe wheso soani au au nanga le nei pasi. E o lava fo i le Auckland Transport po o nisi lava subsidies ma sa na o tau o pāsese le ana wha amoe moe i ai. Mō tangata whai ngā luenga wa a fia lātou ngā luenga o le ua wha aso atu isi la e iei le Go Bus ma le Johnston's Coach Lines. Tala nao le nei tae au, manuia la matangol vai aso.